إمام نبوي 40 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمها لبيت عزة رياخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميريغا من مجليهغا أرغمناكيغا ميوا حديثكي سالس أترون حديث من حديث رواق رفاوني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. حديث كمنني عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. إمام بخاري مسلم إدبيك لونج صحيح جنافة وحديث بس فله عائشة رضي الله عنها كبا إكمنا بدالوني ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه نسب كيغوتون حرام وكنتتا كيرو كيغوتون مس حرام وانه نسب كيغوتون حرام وكنتتا كيرو كيغوتون مس حرام وانه كما هذا مي حديث بس فلو ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلو كربي وكي سبب مجوري وكين إواهك إمام بخاري إكريفانه صحيح وكين وافابه أنني عائشة رضي الله عنها بدال وني تيمن كمانا ما النبي صلى الله عليه وسلم أريهوغا إكمانا كقولوغا هن ونيكو أروي بداغن وني ميهكو فيرهنكو رسول صلى الله عليه وسلم جيكول توجه ترين جيكوله حفصة بنت عمر. حفصة إنوا جيكولا وانومن إذنين يدي أرو إيوداعن واني إيرو ما النبي صلى الله عليه وسلم النبي عائشة رضي الله عنها أريهوغا إكريفانو جيكول تاكي ورا كاري هوري كودا كوتريتك إنجدو أرونا ميزمان عبارة دنوانما ورا كودا كوتريتك جهي كم بنا كفوري كريفان أميم قبلونجي كيكولدا إما مسكتا جهيكين إما إجيكان هودا هودا يرجع ونومن يدي هودا هودا أدو إهنجي بس إيوها كاريغا ورا كودا كيكولدا كم إكمانا إيويني حفصة بنت عمر كيجيا ميهكو ميغوتان ونومن إثنين يدي أدو فيرهنكو එහෙදු එකමන අදන්නවනේ අල්ලාහ්ගේ රසූලාය කලෙක්ෆානෝ ගෙකොළ මීහකු වන්නන් ඉස්නෙන් එදෙනියේ එහෙදු මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබනි උරාහු ෆුලාන තිමකේෆාන හි ෆුලෝ ලබ්වනි එයි මෙවැනි මීහෙක්කමෂ එයි හෆ්සා ගෙෆානා කිරුගේ ගොතුන් බප්ප ෆරාතු ගොඩු බේබේ එම කිරුගේ ගොතුන් හෆ්සා රදියල්ලාහු අන්හා යා බප්ප ෆරාතු බොඩු බේබේ එකමනායේ ගෙකොලා මේ වනුමන් ඉස්නේ දෙවෙනි දෙන් යෆගේ ෆහදිස් කරවනි නසබුගේ ගොතුන් හරාම් වා කන්තද්ද කීරුගේ ගොතුන් වෙස් හරාම් වානේ අස්මි පුනා මේ හදීස් බස් ෆුල්ගේ පුනා බහුගේ මුරාදකි මීහකු මහරමු නොත මීහකු අංහෙනාය ඒන කෑවන කුරුන් හරාම් වා මීහුන් ගෙතරෙන් ඒනක එබ්බඩ එබ්බෆා මීහුන්නා නසබ්ගේ ගොතුන් රහිම්ගේ ගොතුන් හරාම් වා ෆදන් ඒනගේ ෆරාතුන් කිරුබුමුගේ සබබුම් වෙස් හරාම් වානේ කිරුබුමුගේ සබබුම් වෙස් නසබ්ගේ ගොතුන් හරාම් වා හුරිහා ගොළුමේ හරාම් වානේ කම මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනේ ඒකේ තේරේගා මිසාලක දතුරු කුරුමා එකහෙනිරුමා අදී බුරුගා නාලා උට්ට ඒනය බෙරුම්ගු හුද්දයා mi horiha kamevve ehen namawes kirubuimge gotun alumen isvediya
darusuga bayan ko de fada kirubi ekkamako adi waruta mudelin haggen nuwane waruta muda adi enum speikanda ta haggen nuwane hennam misalaka mahramaka miwane kirubi mega sabum anhenage mahramaka bumga sabum ene akiga da turkuruma ene hile firihna kannuwan ama ebbade bafa akhifadain ene ge hukum tan hingana kama ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis korabani ade kyavel haram wa mihun jumla gotika behigendani debayaka ei daiman abada kyavel haram wa mihunna adi waguti gotaka kyavel haram wa mihun Allah Taala kiitu Qur'anuga firihenunnan haram wa mihun ge wahaka dhikr kurafafa yanhenunge wahaka Allah Taala dhikr kurafafa Allah wahi kurwani nisa suratu ke tiyiswana atuga warat tafsil gotika ebami hum bayan ko devve حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما أدمي ديكو آية كمي بيان قرباني firihenunge macca kෑවeli haram begen wa mihunge wahaga emme furtuma gennawani nasabuge gotun haram wa mihun hurrimat alaykum tibamihunna firihenunna haram bewije ummahatukum tibamihunge man mammame tibamihunge mammame manta tibamihunna kala kෑwan koran haram vejje adi mammamenge teriya wadegendane mamamenta ei bappa faradu kam gaviyes mamma faradu kam gaviyes kitemme machchika di kam gaviyes emi hunna bes innani mammange hukum ade mihaku asu haqiqatu ga alum tasawwur kollame mihaku enage mammaya innan ulefana heye enna mesbe jakonne balla miedu alunna finna haqiqataki me hulangu gawmutakum algoda mihaku wahagen hissa korani ena bonani ena danna mihaku ena kare suwal kurigama Allah Taala kibegen bae timanne hitan are mammenna kaawan kurun haram kurevicce e genno afone kon sawbakattaga bae timanne hitan are efo ena mi visneni mi handamani hulanguge gawmutakum ei eves hamay lama ennetive mamma darfula innam beno jikum gawana demihun ruhekam gawanam emihun geteregas naadur kan tatta kenam demihun ruhekam gawanam imasenno ema mifada fahish kan tatta ebenga anas Allah Taala man tibemehun ge mamman haram kurevicce daiman abada e mamman geterin mamai e bappa faratu kam gaviyes mamma faratu kam gaviyes eba wahi gurwani وبناتكم تبامهunge anhen darinna em anhen darin haram kuregen wani kyawan kuro e anhen darinna adi firihen daringe anhen darin bes kitam me dashadye kam gavena bes darinna kyawan kuro haram wani anhen kudinna anhen darinna kyawan kuro haram kuro wani e kudinge anhen darin bes mane ki kaaf kiya anhen darinnaves adi enage firihen darifuluge anhen darinnaves enaya kaawan kurun haram bani en banatukum anhen daringe tereya mideba mihum bes wadegendan ei kitamme dashatiye kamago kishamme dashatiye kam wa akhawatukum timmana bayaki tebamihunge ukhtunna ei ebbodo ebbafa ukhtun kam gaviyes nuata bappa faratun ukhtun kam gaviyes nuata mamma faratun enagi ukhtun kam aviyes eneya haram kuregen bani efa wahi kurbani hatarun beki wa ammatukum tibamihunge bappa faratu bodu datan tibamuna haram kurevite
emi hatar wana wattaraki ege teriya wadagen daane kaafage ukhtun kaafage ukhtun kaafage ei ebbadukam gaaviyas ote ebbafakam gaaviyas kaafage ukhtun himenigen daane ege teriya ammatukum bodu jaatanna bappa faratu bodu jaatanna kෑවන kurun haram bittikama wa khalatukum adi mamma faratu bodu jaatanna mamma faratu bodu jaatenge teriya badegen daane maamenge ukhtun badegen daane maamaya ebbadebba fa huriya angenu ege teriya badegen daane mamma faratu bodu jaatenge teriya den efo wahi kurabani hawana bavataka wa banatul akhi tibamiyunge akhunge anhen darinna wa banatul ukht tibamiyunge ukhtunge anhen darinna kෑවන kurun haram kurije ay adami nasabuge gotun haram wa hebbawate gemihun efo Allah taala gendawani kirubumuge gotun kirudinumuge sababun gaatun kirubumuge sababun haram wa mihun efo wahi kurani wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'a tibamihunna kirudi manna kirubume hutun tibamihunge ukhtunna bas tibamihunna kaawen haram kurevije ema enage mamma kirudinume hutun mammaya e mammage mafaratun asawa anhin uriha anhinunna enaya kෑවන kurun haram wegen ban ade kirudinumun kෑwen haram wegen deni desharate furiha bawum gaatun kirubuimun desharate furiha bawum e kෑwen haram be mi hukum tengane furtama sharutaki de aharuge viheta viha duhum peshigen de aharu muddatuge terega kirudinu Allah Taala kaytu Qur'an ko hikurwani wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn angen kabalun ge darinna barabaru de aharu wande gaatu kirudeshi ema e vihumaffahu e de aharu ge muddatuge terega e gaatu kirudif kamuga wanama e sharut furiyama wane devana sharutaki ei ekujjako wad furendin fasfaharu emiyege gaatun kiruwe ma Aisha radhiyallahu anha vidalwani emme furtama islam diinuga gaatun kirudumuge sabun haram kurabba fane diha faharu emme furtama gaatun kiruwegen gama haram bane efahu eti mansukhuwe hukum badalwe den efahu fasfaharun kirubuimun fasfaharun haram ma kama mi de shartu furihama wejji kama gawanama enage kiruge gotun uftaka begendan eha hisabun ene kෑවෙන haram begendan adefo den Allah taala hamiyatu genna wani kෑවෙnige sababun haram wa anhenunta wa ummahatu nisaikum tibamihunge ambinge manna tibamihunge ambinge mammamen tibamihunnan haram kurejje wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin atibamihunge dondarinna ennabas wage sharutte gennawa ei dondarinna kෑවෙන haram wa sharutaki mammaya ekiga re noko wa kamga wanama kෑවෙන huddawana sharutaki ingeto dondarinna kෑවෙන haram wa miheka endefa e miha ekiga re goffiya enage dondarin enage maccan haram bi ennabas bayfar kෑවෙන agudu koffa kෑවෙන furiyama koffa e abimiha ekiga reenu pura kamga vejjiya e abimiha ge faratun anna dondarin huddawana em Allah wahi kurwani fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum e khabarunna tibamihun reenu pura kamga wanama tibamihun nam huddawegen masalen nete kෑnu kurumga ema ei algormen giterega onna gotennum ennames kuriga kෑවනිge sharutta furihama kෑවන kuruma fahuga bayfara demihum baddal nuetibe kෑවන wari koffan efada halatek e firimiha e angem miya ge dondariyeka
indewen ena reenu kura haluga ema ene hudda denge fa Allah wahi kurabuni wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum tebami hunge ufan daringe ambinna em firihen darifuluge abimi haya bappaya kaanu kurum haram begembe wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf adi ifhara de ukhtun jama kurun ifirihene kidasha mana ki firihenako anhenaka enage ukhta enage dattaya anota kokkoya ifhara kaanu kurum haram kurabba fawagum inna allaha kana ghafurur rahima am gashurum allah ta'ala ki ghafur wanta gina faafus wa rahim wanta askalange ade islam din bawale beruga kævunumuge kæven kurumuge kantatta wani haman nettifa eve ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam islam bumun bay begalun nan amuru kurevvi ero islam bumuge kurin diha ambi emi hungen golon ege teren ebbe kalakan amuru kurevvi ebe kalaku beenumba hataru kambalun ifehettuma fahu dentebe horiha emi wari kuruma ege fa namuru kurevvi em islam din as mi horiha kame mi hame kan elubbe ade hame gota allah taala ke qur'an ga wahyi kuraba fawe bappage ambi mi haya bappa immi haka nota kafa immi haka wes firihenaka kaanu kurum haram wegen wakam wahyi kurabani wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa tebami unge bafan kaanu kufatibi mi hunna tebami hun kaabana qurashe illa ma qad salaf veti veti isvedi tanuga hingayati kame menuwiye mi ayat bawalum kuriga vi kame maaf kurabe ennamas egota waakam gawanam wari kuran nuwata duruman angawa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila allah yakbar man ay fahish kame egotun nubaka mikama ade magege gotuga nubaka mikama ad hama egota man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ko sunnatike asave anhenaka enage bodu jataya ei bappa faratu bodu jata kamuga winames nuwata mamma faratu bodu jata kamuga winames effahara kaven kurum haram meken wakam enames kaven kur ekak wari kurum affahu ena idda hamave effahu inde vidana effahu inde vidana enames effahara en akde effirihenako anhenaka enage bappa faratu nuwata mamma faratu bodu jata kega effara kaanu kurumaki ei diunoga haram kuraba fawa kame hama egota li'an kurumuge sababum bes yang hena enaga firmiha ga matta no ta firihena ga matta daiman haram begende li'an kure li'an mi bawge muradaki firihena ko ena lifawa dariful nafi kurani malaki timanne ga dariye nune yoganani nota angenaage baluga zinege tuhumatu alwani ehindu emihun kantatta kuranje he gotteke kurwan ga bala ba fawe ei furtama firmiha me hekiwani allah gandi hataru fahar ene hekiwani enege tedweri ekkama faswana fahar ena mi bunani allah ge la'an timannege maccan mure hutte timanneki dogu hada mi hekam gainama ambe miha ga baluga ambe miha mi weni fahish kame koffiye egota bunakam gojja aslaki mihako ene gambe mihaga boluga zinega tuhuma talafiya alwafiya gadufuge haddu jahan hataru hekin nugenejji kam gawanama adi hataru hekin bes hekiwan jeheni waki gotaka orang mudugu gotaka mana eki sida e amalu hinganiko ena bunanyan timanna dekunime manabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani danya walallaf nagaru emanzaru fenunu gotak kiyade jena kama ebe ilmu bidalume egotan hataru hekin adi me hisaba zinege haddu gaam fenete enas i'tirafum amilla nafsati manna koffime bunum qaam koffani mi ko bulugo zinege tuhuma telumaki aada kamenno en alwafiya ene men li'an quran ei hataru faru allah bandi huwa qurani timanna mi tedweri kama faswana fahana bunani Allah ke la'nat timannage majjan hutte timannaki dogweri ekkam gawanama den anhem miha mi gunani Allah gandi hataru fahar ena mi huwa kurani timanna
ene ki firmiha ki dogori ekama faswan bahar ammiha egunani allah ge kofa timandage maccan hak wejje ene ki firmiha ki teduveri ekam ga wejja den eha sabun debiyum ge demeduga wari kureven efahu e ambimiha e firini hanaga maccan haram bana abada haram bana dariful nafiwana dariful bappe kal lavve nulana e miha kayan kurun abadan haram begendana ad hame kota alun hama dannana ham haqiqaten e hemmiya ga nigen ule mi honda kiwes haram babai ama e kota ilm erin ginna fawe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ambiya mi kabalum bani ummati ge macca haram ummati ge firihanun ge macca haram bege ewa ahzab suratu ga allah taala e nabiyya ya behe kota e nabiyya ma adab akhlaq gengulan je ge war tafsir kota ginna fawe ekale gefan ge kola tebe men wannakam gawana me iznahu dashe adi wadijjikam gawana me keuma foga wiya sawahan nukunnuma adi tebe men bekar wahaka dakkan ekale gefan ge kolganu tibeshe ekale gefan ladful wada kannave tebe men kure e diuma bunan efo wahigora wa idha sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab nama nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga amem kamalunna ummatu gemiya kuwa kamakan edi wahaka dakka kam gawanama farudaik ge ane faratun wahaka dakkashe anake muru burukage wahaka dhalikum athhar liqulubikum wa qulubihin ekan tibami hunge hittaka ves adi ekambalunge hittaka ves ma zahirukum bode ballo allah wahi qurbani ummatu ge tibi emme ragalu mi hundaki sahabi adi ummatu ge tibi emberango kamalun naki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ambiya mi kamalun mi wahi qurbani faruda ge ane faradu wahaka dakkashe ekan tiyabami hunna ekabalun ge hittaka ma tahirukam bode de miyad as miya ko bonani timanna misalaka eveni miyaka aduge hifagen wahaka dakkagen ekiga oloni hituga nete bisecche hema mi gabul kurevene wahaka allah qurbani ego ma hewkum bode ma tahirukum bode wama kana lakum an tu'dhu rasulullah tabamuhun nuwe allah ga rasulan mudugu kurme wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ekale fana foga ekale fana ge amim kamalunna kawan kurme tibahum wajhika nuwe inna dhalikum kana 'inda allah 'azima allah qadartuge bodugen bakan tattege emiya ko bonani timanna ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam awharu mafahu aisha gefan ade gefan ge bang amikamulunna kawen qur'an wa hakamiye gurane ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ekam dugu fulwi allah taala mi aya bawala bani e wala beta khonne mi aslu kawen haram wa mihum aba kawen haram wa mihum daimi ko kawen haram wa mihum ge terega angin kabalun ekamalun ge buruga nagagen ulawene ege mane ki liyano fahari ei waguti gotun kæweni haram ba me daimi konno emi lihanu ke kurmati ga buruga nagage nuhure wen ege mane ki lihanu kurmati ga buruga nunegen ene ya ata jodu ko sala nugure wen mi alun dan je pai kanta tenge do alun terega miedo kangonna gotaki lihanu vejjiya ena ma gakkam bodu mane ki hisabun den daimi mahrama kavi daimi maharma kavi ene ki gamaden en angmihage ebbadu uftun ha maja ko sakara jaha hinna bas man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurbani alhamu almaut liyanaki mare munachki enage nurakka terikan miar edemiun kari bima ade kamigutuga dekeni ema edemiun ge demeduga hingafana nubakan tatma bode em liyanu sifakot devani maroge gutuga ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ade me ki gal mutaga fa kol nge to mi ayatuga buruga ga wa ke ahzab surata nur surat kana wa ga to tereng alum fa karam me buruga ki ei amil ikhtiyar nune maraki difa wa choice nune beenum bima alafa beenun num bima nala ikhtiyar num ei wajibe mu'min kamalun ge majja allah taala لفافا واجبه الله وحيقر وني وليضربن بخمرهن على جيوبهن ekabulunge karol tawga buruga ala niwa kurashe juyubihin niwa kurang yangane Allah taala ingeto
efa Allah taala ayatuga e anhen kamalunge zine faalu kurvene bayaku bayan korabba ei kamalunge firinna e kamalunge darinna firinge bappenna e kamalunge firihenunge faratun e kamalunge firinge darinna adi akhunna adi akhunge firihen darinna adi ukhtunge firihen darin mimihunge maccishe mimihun kyanega e zineterika maneki aadage minbaraka e buruga nagagen hurevidana kama enas miha alumenge terega kantatawani kinetto alunge terega ingeto bappa maneki geega hunne eruga nuwatad beeraddaruga sbayfara kurukuru sodu ei kurukuru sodu angin kudin laantibe ad firihunna be suddenno emiyunge awra faalu kurmas ennabe kurukuru sodu laagen tibe ingeto adi bappa men hama saakaltoga edani effes kala kamennu ingeto Allah Taala hurmetir korba nuwata haram korba megantata amme fani ei evves kamekama nudekeve ei bodu kamekama nudekeve Allah hadratge bodeti kantata ege sababun eteki kantattege alumenge terega e bahori ingeto Allah Taala insana haddawa fani enage insanaage sikone nuwata enage fitratuga labwa fa kantata Allah Taala mole denodege waki intege meri migoteshe uleni bappe kærige ves men kærige ulemvi haddu tege intege kanaluwa mewani intakun beerwa kam gawana mujtamaga terega fasadu fedene malun fen bayf harange to uriya halat genum kaven haram mahramun naikiga nedeve guluntawge wahaga salamenna mevenege to mi sababu tege ema lobeta khunne alon bisnalan je khasako algun menge belehettumge dashgawa mihun nake algun menge darin nake algun men ekundinna me do algun na suwalu kurevene kan kujentake ekadin buruga alagen tolane namadu kureto dini kan tattaka farwate riveto ekudin belehettum ekudin balahatta ve me algun men na suwalu kurevene ema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kannani miya ko belehetto Allah bayaka hawal kurumfo kujintake behetto malun nabi hawal kon algun menge darin kutuga Allah lavani ekudinna ekamuga khiyanat terivejjiya ena suoruge ge wasasma de kena kama suoruge nuwanna kama ekudinna maneke ekudin nubahan tatto ule eruga ekaman eppaswege etibe ekamuga vejjiya emaneke ene hawal kore pawa amanan ena ada nukure kujjaku goswedana ege maneke e huriha kam ene huriha papen annani enno ballawa nuh alayhi salam egere kfange darikalunna ek Allah ekkawuntakama goale ehna bas darikalun iman nuwi emme fahu aguta hame bes goale darikalun iman nuwi ehna bas ege saw bappa faaferu anakatta genno ene ya hawalu kure fa kantatta namaz kurum amuru kurum hijabu man amuru kurum ena amuru kuran jehene enege belehettun derinna amuru kuran jehene ene hawalu kurfa fa amanate ehnu nakum gawana ma qiyamat duhum ena medu ekantata kama suwal kureven edo ade mi hadis bas fologa asami ani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korabani nasabu ge gutun haram wa kantatta kiru ge gotun haram vegendane ehma ena kiru ge gotun ukhtun naki ena ge macca haram vegemmabe hada subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته